نمني خرا دين الرادي بي وني دلقتس تدراني بده يوكسد دو يماسيس ورجيها النمي خيسوت أبت هاجة مرتد يجون كفري هاري غرقل دين الرا كافر أصلي هو جنو كافر أغرتي يهودي نصارى تكا إيمانا سينين جيشو مرتد يجون نما إسلام ما سيني إرا غرقل جيشو تنافي مرتدين اللك فمني أجي فما جيشو من بدل دينه فاقتلوا جي رسول الله عليه الصلاة والسلام خندين سا ترى غرقل لب قد أجي ساجي تمام ربين إران واتي سدين إرا ديبو إرا إرا فكتان كان يجو خدين إرا غرقل خاص ديمو اللي خرادة جاس قنو وهما خيسا أركي خيسا ديم جاني خاص ديمو اللي دي بساتناف أجي ساجت شريان مجرم يجو طيب قافين دبلا ما في أفرتامي سقالي دين يجو لكويسا لكاو لان دقده نمني صلاة ظهري إلى عصر بودانسي خم درا صلاة مالف بودانس يو سفر ديمي نعم يوني في بود ظهري إلى درا صلاة عصر آنسي يو جميع قول اماز مغرب عشاء مغرب درا صلاة عشاء بودر صلاة قافتا نماز اكجو اكمتي بيبسين حرام جاني ديگا بويت مخما جاني وان كان مال الرابيتني وان الرابي خون قبو قبيخو هانو ابسو جچو فغرتي سورا في اكتي قول انساني سوق خاصه زمان سورا في صوتين سجلمتين ما دبرتو عالم جفرتي ورشاي تدبرتوس بيجت دلاك انسانيس هانو هي مو يچو غافا سمبوين حرامي نتي حرامين غونه قرآن حديث حرام غده ديغا سنيف حرام تاتي يچو نمني بيتني ربي امنتن مسلم افسا يوم بين موان حرام انتهن حرام يتني مسلم رتي حرام غدتنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام جي ربي إن دبتنا إن جئنا وانا فان كيسن مقاد ويتن تن حرامي تن حلالي ربي رتي خجيبا كايناجي تمام شيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن بين ربي ركجي بودا شيطان الرئيس بوبا سجي بوبا شيطانا جندي شيطانا انتهينا تمام قافتون أكجت وبليتين تين نمني سلامة ركال مرت الرنفته إيجا سيادته والكأه يو صلاة سر ركال مان اتقوتته تمام مالتوتو إسر جرا ركال مان اتقوتته سجود السهوي إيجا غرتي سلامته مرة لما تيسمت خجروا الله أكبر جي سجودي والقدته اتدبي الله أكبر جي أما سيسر والقدته الله أكبر جي سلامتا جچو أكما صلاة الرابهوتي صلاة هندي بسو جچو إيقل را هندي بسو ونفع في تقوتتا جچو يوم غرتي التحيات الرا أولكاي وبكسل التحيات تاو ودو الاندريري يو يادته قد ديبي اتايتي hoggani fi garte ol ka'e guutate rakaa isaa garte sujuudu sahwii sujuudaa jechu yoo shan sujuudees yoo shan salaatees akkasumatti shan tahiyyaata hogguu taa'e sujuudu sahwii lama sujuudaa jechu yoo waan hanga salaatee huu wallaale hoo afuri sadihi haa garte yooni fi afurii fi sadii shakke afurin sadiin salaate jee afuraa godhu yoo lama salaate immoo haa gartee lama yoo jecha gartee sadii moo lama yoo jee lamatti gartee muratee haa boodaan fiduu hadiisatti akkasii jiraa jechu tamaam gaafiin akka jettu ammaasiis sadaqaan nama salaata muru nama salaata hin qabne jechuu nama salaanne irratti sadaqaan ni gaa'ii aqaariba fi yoo ta'e yoo rahima fi ta'e yoo khabiraallee ta'e sadaqaan ni tahaa'ii تمام غرتي مالفيف كوني كافر ايچو كافر مرتد مسلمة صلاة وديسه فاسق مرتد الى كافر فخلف من بعدهم خلفنا دعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن جي ربين خطوبته أمن ملئ هنجو سنتخنون فاسق ديمي عفنا النتو فاسق جيچو
ajjeesuu haqa irra godhata ajjeechaa kufrummaa fi ajjeefamaa irratti hin salaatamu qabri muslimaa keessatti isin awwaalamu nilleen dhaalamu nikaas namaa godhuun ta'u irraas isaa godhuun hin ta'u guyyaa inni salaata dhiise irraa jaartiin isaa yoo salaattee tawhiida qabaatte isarratti haraami inni kaafiraa isiin muslima isiillee yoo salaata dhiifte gurbaanis akkasumaa jechuu namni salaata dhiise kaafira maal irra sadaqatan wanni sadaqaa hin jirtuu jechuu gaafataan tokko kijuu muka baarzaafii jaaniin magarsanii hedduu maallaqa gurguddatti eegarte hin geenyaaf gaafisan barakallahu fiikum dhiifama gaafataan akkijuu namni tokko yoonii fi maallaqa hireeyfate maallaqa liqeeyfate dhiifama maallaqa liqeeyfate masala miliyoona tokko liqeeyfata doolaara miliyoona tokko yookaan doolaara gartee 3,000 haa jennu naggadeeni tirfii maallaqa aslii siifin deebisaa tirfii addaan qooddanne hojii maaltu irra jira waan tirfii irra dhufu waa takka irra jiran jechuu harki lamalleen kee haa ta'u harka sadaffaa waan irra dhufuun fudhadha yoo ji'ees afraffaa yoo ji'ees walqixa yoo ji'aniitti walii galan waluman kaa'inin malee wanni takkalleen hin jiruu jechuu tamaam gaafataan ammaas gaafii isaa keessatti akki jiru yoo nama tokko waa hireessee naggadateen tirfii irraa barbaaddachuuf taraa tana adda qooddachuu miti isumaatu waan irra dhufe tirfii irraa fudhata jechuu zakaan narra ni jiraa hiija horii xiyyasan xayyib yoo gaafiin ta'e muraanni kee horiin namaa liqeeyse san qaboodanaa galchu san ka zakaa geewu nama harka jiraa ani immoo harkaan qabu liqeeyse hogguunii fi amanni irra naannaawe irraa zakaa kafaluun narra ni jira moo abbaan liqeeyseef san irra jiraa ka jettu yoo taate sirra jiraa jechuu horiin siif deebi'u ta'a ulamaan irra wal khilaafe zakaa deeynii jedhanii gariin xarafni lachuutu kannuudha qabaa ja gariin fuqahaa ka liqeeysaniifis kafaluu baasuu qabaa abbaan liqeeyses baasuu qabaa jan gariin laakiin marjuu ana biratti san abbuma aslii horii liqeeyse kamaalla inni booda isaa deebi'u santuutu gartee irraa kafalaa ka liqeeyfate irraa kafaluu hin qabu jechuu inshaallah kanaatu caalaadha akkuma san namni liqeeyfate wanni tirfii irraa arkate yoo zakaa giheef amanni irra naannaawe itti haajamuu baatee zakaa irraa baasuun isarra waajiba tirfii san irraa jechuu kiyya ka asli liqeeyfateemi waan liqeeyfate san abbuma liqeeyseetu horii isaa irraa baasaa jechuu ka liqeeyfate irra hin jiru yoo wanni tirfii arkate isaaf qiyaasa zakaa geeysee amanni irra naannaawe malee barakallahu fiikum horii irraa gariin ka amata irra naannaawu malee zakaan baafne jira gariin ammoo ka zakaa hoggaasitti irraa baasanii jira akka waan dachi jala kunuuza ziqaya faa horii awwaalame faa baafachuudha yoo ta'e hoggaasitti irraa kannan amanni irra naannaawun eegan jechuu gaafataan tokko akki jiru dajaaja qalanii mataarra lakkisanii akka re'eedhaa kaloqqax irraa godhanichi darbina ni gihaaja isummaanuu baquunsiitu kunoo qajjiisa kana eeysa muranii eeysa hambisan rasuulli alayhi salaatu wassalaamii tokkoon keeysan hoggaa waa qaltan fa ahsinu zabaha ja gorraasuu tolchaa ja baarakallahu fiikum hoggaa waa gorraatan gorraasuu tolchaa ja gorraasuu tolchuurraa qat godhanii mataa irraa kuchiisuudha isii barakallahu fiikum tuni bakki gartee itti hambisan hin jirtuu jechuu gaafataan akki joommaas gaafii ajaa'ibaa nuu fide annamaan arkee ja ka yoggaanii fi gartee waa gorraan xalayaarraa ka khudbaa waa qaraan waan gorraan san irra dhaabbatanii eegasii ka gorraan ormi san ammaas ajaa'iba isaanii ja salaatul jamaanuman salaatanii ja kopha salaatan malee tokko tokkotti maali jahallisan suni ummata islaamaatii mi jechuu salaatul jamaan dhiirarra waajiba san muslimaa mitii jechuu musiibaa biraati sun musliman jaamu waan isaan qaransanis warra sehriitii waan akkasii dalagaa jechuu
warra sihiriitu waan akkasii dalaga foon isaan qalanillee nyaachuun haraami jechuu ittis dhiyaachuun waan akkasii haraami jechuu balaa akkasii san irraa fagaadhaa rabbi irraa nu haa fageessu obboleeyyan keenya diin nu haa fahamsiisu diin irraa fagaachuun waan akkasii san nama hojjechiisa jechuu ammallee gartee namni haqa se'a balaa akkasii san yoo diin hin beeyne hojjetu sanillee haruma rabbii irra jira se'a wanni inni qara'u sanis waanuma khayriiti se'a khayriin eeysa jirti khayriin isa bira hin jirtu khayriin bakka san irraa fagoodha irraa fagaadhaa baarakallahu fiikum nu fahamsiisee itti nu haa dalaysiisu diin isaa gaafataan ammaas akki jehu darqalnayni namni jehu qur'aana keeysa wannin hin dhage nabiyyii miti rajula saaliha jan gabricha gaari jani maaltu irraa dhuga ja inni nabiyyi jechaan dhageenye mu'mina gabricha gaarii jechuudha nabiyyi jechuun dhageenye jechu ammallee gaafataan akki jehu qur'aana keeysatti yaajijii fi maajuuz darqalnayniitu hulaa gaaraa itti cufe guyyaa qiyaamaan dhiyaattee asin bahan jechaadha quraanni dubbata warri amma xayyaaraan deemu kuni biyya isaanii san gaara gubbaa dabranii dhaquu hin danda'anii silaa dhaqanii fagoodha fadaayyaa jaziiraarra nu lakkisan jechuu sawwaranii gaaseexonyoota geeysanii dhaquu hin dandeenye jechaa tanaa nu daliila tamaam rabbiin ummata kanaafi isaan san walitti ni dewu guyyaa isaan as bahan namaas lafarraa dhabamsiisanii waa hunda nyaatanii makhluuqa cufa fixanii baharillee goggoysanii rabbiin bani aadamiin adabee lafarraa fixanii aakhiru zamaan alaamaa qartee qiyaamaatirraa takka isaan alaamaan qiyaamaa gurguddoo achirra rabbiin shimbirroo takkatti ergee fixa jechu shimbirroo takkatti ergeeti gartee waan akka sawaarikaa itti buuftee dhagaa fixxi jechu isaan kana gartee allaati takka guuree kochiisaa jechu isaan kun hin dhayne jechu warri ammaa kun kanaa sii daliila dhayxanii jaa gaafadhamee ameerikaa faatu olii gatejja saayitalaayitiin rimootaanillee waraan gartee xayyaara erguu ni dandiyanii gaafadhamee isaan kanan ani gartee silaa arkanii fagoodha hiriiroo wali godhatanii as baasanii muslimaan fixanii laakiin kaafiruma kanalleen dhiiftu isiin waa hunda nyaattee fitti bineensa gaafataan akki joommaasis baarakallahu fiikum ollaa tokko kaafira qabnaa ja nyaata gooneet fiiti nyaachifnaa ja ni gihaahii ja tamaam wajji nyaachuun inninis basmaan ja anis bismillaan ja taayib waan jiyaa jehu nyaata kophaa kannii fi haa nyaatu yommo wajji jirra wajji dalaynaa bakka takka jiraanne yette waan saata ja'atu haa ja'atu ati wanni sun sharriidha jallinaa yaadi qalbiin jibbi kaafirticha kana wajji jiraadhu jechuudha gartee gaa wajjuma nyaadhu